Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Awang manente asawak. Hindi kasting oras. Kaano? Kinitun kano? Nagsubli? Di ba nagbalbali ti asawa? Naging ko manong nemi na nagre-retreat tiri daw. Di sila tinaw ng anak ko. Di masadag kanya ni June. Mami, apay da ka pala dito sa alas? Apay ngawang kapay iti sila dyan ni Daddy? O, pa ni Daddy manak. What? Awang pa ni Daddy. Anin? Kang kanain mo ito na. Dati, nasapa ka sumangpit ni Daddy. Kita, akalang lang tayo ngamangan. Kadagiti kangabsat ko. Kung kastamatin kini Grandpa. Imapay nga ita, kita awang patalang ni Daddy. Ang nagapay rin mo agad silid mo. Napanak uminom, nalipatak din ng sarag ti dalong mami. Sige anak, kaarmahal na lumen. Sagsubligan silid mo. Kaya't maturog ka. Simublat manon na imi ni Papa nga rin mo alit silid na. Kaya di makita na nga dito salas. Di masilig. Apay ganda ka pala dito iha. Apay ganda ka pala napan. Iyo makit ba't maturog ka. Papa, akong pala tasawag. Manen, manon nga bulan na kasto iti papaspasama kinasawam. Hindi kasto nga oras nga awarisunan dito balay. Isa nito tinamnamayin nga yan na. At iti sidong ti babae na mapa. Nabanugan ti pusot. Nabanugan na ti hayat ko. Di ako maanusan ti kasting mapaspasamag. Anak, urayam ti asawang kinagsarita kay tinalapat. Pagdesisyonan no talaga nga siya palain, ganda kayo pala nga ginati, ipatpatig. Tanusaanin. Irumbat tayo na ginarwatan tayo, kit pumanon tayo dito eh. Agsubli tayo sa probinsya. Papa, isuday tan ti asawa. Mabigbig ko ti ungor ti kotsena. Pa, noan yaman ti mamasamak ka na kami. Sa akin ko mga magibiyang. Sige, agsubli kayo sila diyo. Tamapang ko ilo katan ti asawa. Iri may lukat ko tirida o manunemi kalpasan nga nagtugtog ti asawa. Pinasabtak na dagos. Nagaw-awid ka bailain! Ruway na. Shhh! Di ka bailain minsidong ti babae. Napanog ako, nauma akon, jakon kayat. Jakon kayat, Hil. Mamaling ka di ka sumre ka pay. Sumre ka kabuta balay ko na ito. Buwan balay mo. Ngayon doon tayo ito di kong taway. Nga pumanaw kamton nga giina. Agraman kinibaba. Gabutan naman nugen ti pusok nga ngay ayat keng ka. Agan anos keng kahil. Naman nugen ti pusok. Ano ba mas pasamak keng ka? Hanggang magdadati akas to. Well, saan nagdadati akas to eh? Saan ka kasasalanganin? Saan ko nga pakibiyangan siya naramitin? Laglagay pa yung hil. Andaan nagtipuso na masugatan. Andaan nakitirik na nga masaktan. Apay nga ramit mo't kastoy kaniyag. Na kami gagina. Na nakanibasol ko kaya nga.
At kanilang kurkurangan keng gahil. Mga manuan niya na kanilang kurkurangan keng awan. Awan tiya mo. Yung puta kompletong hinayat ka. Amom ka din nga nabayagin nga kail-ili ko ti dati nga irot ti arakop mo. Kail-ili ko ti dati nga para di kiti agik mo. Nalipatak pa yun no kaano tinaodi nga panangarakop mo kanyak. Nalipatak pa yun no kaano tinaodi nga panakaraman ko panakapriknak tinaparang agik mo. Sana ka din nga yayatin. Adadan nga yayatem, dahil nga babae nga mitidaksyak, kinda kami ka na kita anak ta. Nabatpating ka din ka malaalam, ngimtisya kami, ka na gitumping. Lukas taman, nga nabatpating dahil nga babae ngimta kami. Ora mismo yun bigat matlaing hil. Sana kami nga maringan. Panawan da kan. Kaputasan kami matan nga napatay ka. Nagan-ano sak idi nga maibos ti panaganos mabanog ti ayat. May sanga saludsod, may sanga sumbat. Iba't patay na kami kadi may laing. Napatay kami kadi pay laing kang kakarikitan nagta. Rowena, sanak kuman nga agawid. No saan ka nga napatay kanyak, nga maapay! Nga maapay ka namin kamatan nga maladladaw. Amo, kahilo ko na kiti dati nga raramidem. Nga nasapa kang agawid. Sabaten kang arakupen kanagkan. Iyawat ko na kiti pagsukatam. Makainana ka, kat malpas tumantan ti assignment na kita nakta. Inakto kita sar, kat agkalang lang tayo nga mangan. Nga nakaragragsak tayo. Nabayagan ang kail-ilo ko na kita nairot nga rakop mo, kaya parang agik mo. Kail-ilo mi, kaya kita nakta. Nga ti Sabado mo na Domingo, kat trumwar tayo. Inta iti mall. Hagpaspasyar tayo, nakaragragsak tayo. Nga maapay nga sanitan nga mapaspasamak na ita. Kaputadan sa bali nga babae tibiyag mo. Daon kaya, daon kaya, Hil. Daon kaya. Siya kayatin, siya kayatin. Iti tara ko penak ti asawak manong ng inuwadag ko. Ngam inulit na laing. Aggulagulak ngam sa anak ng parukatan. At nagngkot ko na. Rowena, manipot iti na nga oras. Ikarikin ka. Isublik ti dati. Nga kinadungo, ken panagayat ko ken ka, ken kanagitubing, kanagitandak ta. Ikarikin ka. Pamagayam matungpal nga ta. Ni Yahil deta nga Karina kini Rowena. Tingkay nangigan ket may sala nga paset ti pagkasalitaan ni Rowena. Iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga mangigan yun to iti kompleto nga pagtungpalan ti pagkasalitaan na into no 12:30 to 2 i-share ko to kada tingang page ni Paring Ray pamagayam ti pakabuklan, tilagip tinapalabas. Ito na ito yung aldaw. Ni manong yun, name na ito, Nemi Ruiz. Iti program ang tingang lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Nati pagkasalitan ni Rowena iti Lawag City. Ket umuna, ngayon ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti June. Oh, anya pala tiyuro Ryan nyo. Gabatagur ure ka na kayo. Tagiti agkakarak kala premyo. Imagine, ugang masakbay deta. Numadama kayo nga agbuibuya, paki-share, paki-like, and ag-page, follow kayo, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Numit iti YouTube channel, iti pakabuyan nyo iti nga video,
i-share yo, i-like yo, sa kay ag-subscribe no saan ka pa lang nga subscribe iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Darakal iti premium papagayam kada tiga programa. Ti search for $1 million Amazing Story 2025 ken ti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Amalaksi iti weekly ken monthly prizes. Adagon ore kada kayo nga rakkel nga grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, umawat mo iti 30,000 pesos. Second runner-up, umawat iti 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ken amin nga mga umawat iti certificate ken plaque. No kayo dyo iti mag-entry kadag iti pakasalitaan nyo, i-computer yo sa isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com wano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Ngam no saan nyo matakabaylan nga isurat kaya interesado kay launay nga mangi-entry, mangi-lagip ti napalabas ti pakasalitaan nyo, mabalin kayo nga tulungan. Tsak ti mang-interview kada kayo. Tawagan na lang di 0949-876-7682, 0949-876-7682. Tap na kasta ket siyak ti mang interview kada kayo. Okay ba? Okay. Ket sa balin tumanen video tintay i-upload ken ramiden ditoy page di paring Ray ken YouTube channel na. Ket digitay kang kanawin nga agi-share ken agbuy-buya kada iti page tayo. Wano nato yung video tayo papagayam. Inteman kablawan nida. Sino da? Kablawan tayo da. Ni Alaysa Ramos. Hello Alaysa, thank you. Ni Beneranda Gaguscos. Norelin Perdido Tamalay. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. RC Tagalikod. Ni Minda Mangwagi. Kastabatan kini Gloria Nelfa Eleksyon Orben. Ni Mila Milyare. Ni Aurelia Bugen, Sel La Cuesta Kawili, Vivian Natividad, ni Pambid Glory Nueva, agramatan kini Ellen Cadiz, Rosemary Torres, kini Will Oclosin. Kaya namin kan, basta takayo kat nagbuya, nag-share, nag-like, kadating video tayo, thank you kada kaya amin sa kabada. Ni malong yun, name Rush detoy, aging gati sa bali pa yung video, ngente pagkakitaan, see you and thank you.